Os empresarios de Ribeira porán en xogo un premio único de 1.000 euros pola campaña O Día do Pai. Máis de 40 establecementos de todos os sectores participarán nesta nova proposta. Achégase o 19 de marzo, data na que se conmemora o Día do Pai en toda España. Para incentivar a compra no comercio de proximidade, a Asociación de Empresarios de Ribeira lanza unha nova campaña co que repartirá un suculento premio. Este ano ronda máis dos 40 participantes, tanto en sector comercial, hostelería, restauración, peluquerías, un pouquiño un amplio sector do que, claro, o agraciado deste premio de 1.000 euros pois terá que consumir en cada un destes sectores, tanto sea en tema de restauración, en tema de hostelería, en tema de comercio, en tema de peluquería. En ese sentido, pois, bueno, queremos manifestar o noso agradecimiento a estos comercios que participan con nós. Comparás que tamén recibirán bonificacións de descontos para estacionar nos aparcadoiros do concello. Martínez destacou a implicación dos ribeirenses e dos veciños da comarca con esta campaña. Na que se vai a premiar para gastar nun solo día 1.000 euros. Desde a asociación pois seguimos traballando, seguimos apostando por dinamizar o comercio local, hostelería e restauración, e pensamos que en ese sentido vamos novo camiño. Queremos, digamos, que as calles, tanto as peatonales como as semipeatonales, que realmente se enchan de xente en estas actividades, no cual queremos premiar en ese sentido pois aos que veñen a comprar a Ribeira, non? A campaña desenvolverase dende mañá a 6 de marzo ata o propio día 19. A través da página da Asociación de Empresarios, onde se teñen que registrar e subir un ticket de compra, e despois, pois, a partir do 19, pois, sortearase a un solo acertante, non? A un solo, digamos, a un solo agraciado. Por a nosa parte, pois nada, que disfruten, que compren o comercio local en Ribeira, que apoyen o comercio local en Ribeira, a hostelería e restauración. Sabemos que as circunstancias nas que estamos son bastante complejas, por eso incidimos moito en que, digamos, que a cidadanía de Ribeira dos concellos limítrofes que apoyen, digamos, en este tipo de campañas que favorecen ao comercio local e dinamizamos e damolle vida, pois en este caso a Ribeira, non? Quen agradeceu tamén o apoio da Xunta da Deputación da Coruña e do Concello de Ribeira. Os locais participantes terán o cartel da campaña como punto diferenciador.